kemudian tuh serius aja gitu nah. Om Swastiastu, ye dadong rerot. Nih tiang ngai Banten kel anggon odalan bin puan di sanggah. Tegarin je tinggalin dong. Oh, lama nih kan jegek. Nyak cara nih ngai kan dong. Iya, nangai Banten ya kadena ngudiang milung nih bagus mantap nih lo. Kue lo orain jenan zaman jani nak sing perlu repot-repot. Bingkit ke kita ngai Banten pedalam di bawah tuyuh kita di semang ketika sanyo sing man metag-tagan. Jani nak gumi sebuah lo jak gampang tuh jak meligen Banten. Tuh le namuan di lo nih. Kanti muak kita wah nyabang ke kita kulit ke kajung kah kanti sing man mapupur ke kita. Yeh saja ya. Irago dari nak lo jak udah jak tuyuh saja. Konennya kan manteng nyampat. Konen misi rainan cara jani nih. Cek sing telah-telasan jemak gae cuma. Ya nak muaning udah jak alo kedo. Semangat ya subuh nage kopi. Kau lo depan kok dituju jahitannya malu. Mai ajak ke salon perawatan, pangnya glowing kulit deh, pangcaro artis di TV itu tau. Tuh nih, dajan rumah maro saja nado salon mau buka tuh sedang ada diskon, Mai jada dong ke mau Mai. Main dong, ingalin dong, pangsing ingalin sanjo nyin. Weh, memene kal hijau tuh. Mai, gegeson keto cara nguber maling. Konen peragat jahitannya adik kalahin. Anu ke salon, sudah ke kepekan meli Banten. Nih pasti dadong rerot provokator nih. Nah, apa ya kena cai orang tadi nak muani provokator nih masalah nak lo nih tawang cai. Nenek tuh tole nah somana tuh nah kulit semang majahitan lu tuh gaya nengkati muak kakak jungkah gitu kulit nih sing man ngudiang yo merawat diri sing man. Nenek maksud adong nak kalajak ke salon kalau merawat kulit banyak glowing. Cai dari somana muani sing teman cai nepung kurenan jegek, ha banyak jegek geret tujeng semere gonyreng. Yang masalah Banten tuh jak CGT tuh dadi meli tuh. Glowing. Sing joketo do salah tampi orahin menjani irago dadina Bali mulo harus bertanggung jawab tekening adat istiadat tekening tradisi lien sing irago nyin buwe tuh leluhur irago nih bedan subuh mewariskan tata cara kehidupan di Lubong yang bersumber dari kearifan lokal Sankerti. Nih, dipertegas lagi melalui surat edaran Gubernur Bali nomor 22 tahun 2022. Sankerti itu 6 sumber kesejahteraan. Salah satu isinya Atmo Kerti, yaitu penyucian atman atau jiwa dilaksanakan dengan upokaro. Menengken pelaksanaan itu. Di skala irago membangun dan memelihara tempat suci seperti merawat dan membersihkan sangah, puro, paibon. Dini skalone irago tuh wajib melaksanakan upokaro piodalan dewo yadnyo pitro yadnyo. Di samping itu irago harus aktif belajar tentang pembuatan piranti upokaro yadnyo. Ane sing kalah penting tuh niat tulus suci mayatnya sing jauh lian aloh makejang meli. Oke, dobli. Natia ngerti subajani. Nyak dong, mai ngalin. Hah?
kaki dong. Kakak salon malu beli mumpung ada diskon. Tenang, Gen. Bantennya nyanan saja tiang ini nadeng-nadeng. Dadah.